Ćao ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas igramo GTA San Andreas. Easter eggovi. Izvinite zbog jučerašnje epizode. Od juče malo sam ucao jer ja imam te probleme. Tako da danas ćemo raditi par easter eggova. Tako da ajde da počnemo. Samo da mi čita glupi San Andreas. Neće biti zvuka jer bude mnogo smetnji. Tako da neće biti zvuka u ovoj epizodi. Idemo. Evo ga, CJ lepo obučen. Više nije obučen, već je go. Freeze dobar. Kalašnjiko. VNRL. Čekaj, nije to. VNRL. TV. AE zakni. Dakle, izađemo mi napolje lepo sa CJ-em. Što vi pitate zašto ja nemam kola? Bum. Da, moj kombi koji i baš nije kombi, ali nema veze. Vrocak, ok, jer ja kradim nešto, a ponekad i ne. Dakle, ovo ćemo skloniti. Ja mislim da se ovdje negdje blizu nalazi easter egg. Ovdje blizu kioska. Mislim da je tu negdje, ali nisam siguran. Mislim da je ovdje. Ali mi idemo sa CJ-em da provjerimo to. Jer je 100% negdje tu, nemoguće da je negdje drugdje. Idemo, bre. Fuck, ne. Opa, woohoo! Fuck you, kako sam se prevrnuo. Ok, ovo je veoma opasno. Heso jam za svaki slučaj. Okidoki, vreme je za heso jam. Idemo par ovim uličicama, ali nisam siguran da li je tu ovdje. Ne, nije tu. Dakle, baci bre. Ovdje je negdje 100%. Ja mislim da je tu negdje. Ali ako nije, šta da se radi? Pokazat ćemo posle easter egg. Dobro, idemo ovako. Bum, idem za Kanadu. I bam, bum, bim, idem za Kanadu. Bang, ideš za Kanadu. Stvarno nemam pojma gdje. Ovdje 100% nije, sad sam zalutao bukvalno. Ovako ne. Vremeno da ga nađem, izvinite, zaboravim ja taj easter egg. Bla. Onda ću vam pokazati ovdje. Dakle, evo ga. Dakle, to je taj easter egg. Čekaj da vidim ovog lika. Dođi vam. Hoćeš palicu u glavu, a? Hoćeš palicu u glavu, a? Hoćeš palicu, evo ti palice. A evo ti palice, bre. Bam! Opa, čovjek ima nož. I ti njega šta on radi, bre? Ima nož, bre. Evo šta je nož, bre. Čekaj da je malo izubijamo. Dakle, za oni koji ne znaju za easter egg, on je u ovoj ovdje zgradi. Dakle, ovdje, tu, za oni koji ovdje ne znaju, dakle, bukvalno tu je taj easter egg. Šta je, bre, se koljiš? Pusti, neće me, Pak, beži sada. Evo ga, dakle, sad ću malo da uveličem bazukom. Rockstar ponovo reklamira svoje stare delove GTA. Dakle, GTA Vice City-a i GTA Trojke. Dakle, ponovo reklamira svoje stare delove, bukvalno mnogo vas očekivalo. A šta je ovo? Ovdje pored ovog vam je Team Fortress 2, bukvalno full verzija, ali se zvala Discrager. Dakle, tako se zvala ta igrica, prvo se zvala po ovom imenu, pa onda tek Team Fortress, ali ovo nam je jedino važno da Rockstar reklamira svoje stare delove Vice City i GTA Trojku. Dobro, sada, šta je ovdje ovo? Šta je ovo? Ide se pitati šta je ovo ovdje. Ovo ovdje
Ako niste gledali od easter egg od CJ-a, ovdje je radila njegova majka. Dakle, i jednom se čuo s nekim tamo bla bla ne znam čime, s nekim likom, kao da idu do aerodroma da polete, moraju da pokupe sina, a CJ je tada bio beba. I onako Keva mu se brinula i ona je ovdje bukvalno živjela i mislim radila je naravno. I samo odjednom došao neki butler. Imate na internetu, na Wikipediji da vam piše o CJ-ovoj majci šta se desilo. Vama ostavljam da otkrijete detinjstvo CJ-a i tako dalje. Dakle, ako vam se svidio klip, bacite like, share, komentar i subscribe i mi se vidimo u sljedećoj epizodi easter eggova.